lenze uyafisa ukuyidlala engakusekhaya engabe kuphi nawe uhamba ngemoto but awuyifaka nge-order kuse-early awusazi ukuthi wenza njani to be safe mfowethu faka nje i-order lakho endluneni kusuka manje noma kunoma ubani umuntu owazi ukuthi ngakwazi ukuthi akusiza ngale ayeshilo ukuthatha isayidi empilweni adonsa kanzima kunamhlanje amadoda akwazi ukuthatha isayidi empilweni arelaxile kunamhlanje Ankamanya ngeke idiqa le washa bengcoli kakhulu la manje awuhlaba mama mbona katangadazela uzama ngokufana nami ungambone tatazela uzama ngokufana nami ungambone tatazela uzama ngokufana zilo njathuko uqhamba siyalana uzizilo njatha uqhamba siyalana hamba thenga itikiti lakho eShoprite siyalana mhla 26 uDisemba uzizilo njatha uqhamba siyalana asambe nitothe ngamathikithi umcimbi ukwanongoma nge-26 kuDisemba eMona Sport umcimbi kaTshatha uGodo Music Festival kwanongoma siyabona uzizilo njatha uGodo iqhamba siyalana